fausina faatufuganga ma le faamoemoe fatu ai se tamaoaiga tupu ai se manuia e tautau ai ni loa ese ia e alualuala e pei e iai ale siʻusiʻu o le mea lenā e toe manaʻo lava ia toe faafoʻi la au i matau tusā e le manatu e toe ave le manuia i tagata o le mafuaga lenā e tatou vaai e le philanthropy o le atunuu lenei ia o philanthropist i le taimi lenei e pei o robber barons na i tupulaga muamua e pei o entrepreneurs na na iai muamua Carnegie pe o le isi lenā tamaoaiga i nei le tunuu nei Rockefeller latou sa vaia ia le suauu ma le real estate Carnegie o le steel ina ua fatu le manuia ma le tamaoaiga faifaia nei fale tetele ma nei fatamanu e pea ia se mea le amisi o le siʻusiʻu la o le mea lenā le mea le taumafai e faapalenia ia le tagata lona mauli ma lona pale feagai ma le atua o le igo o le siʻusiʻu na le philanthropy ina tatou vaaia ia la ia i Kaiser Hospital, for instance, e sau mai le Kaiser Steel. So tangata sa for-profit. Wa alu for-profit. Ia ona manatu le lato o le mafuaga na laina mai le manuia lenei. Ina ia tufa ina atu monisi. So, e foi la le contemporary version o le na, e le giving pledge, le na saini umai le to tele o tangata mau meo le tunuu lenei. Iai Bill Gates o Warren Buffett ia na saini fo e Mark Zuckerberg mai lato Jeff Bezos pe tangata na i le atunuu lenei le ua o nei lato turn ua fatuā nei fatamanu ma nei olo ia e loa apisa ia le mea la misi ia le mea lana ngao ia ona tavio e fole o siʻusiʻu na ia na o loo faia ia latou galuega ofo ina atu ia mo isi tagata so o le tatalo la lenā lelii ina ua lamalama faaiʻu i lana ministry o le tatalo lenā o le mea muamua a mai le mamalu ina ia outou tuuatuina le mamanu ia ona tatalo lo lea mo tagata ia tagata ia fai mai e mafai lava ona o i se isi faifeʻau o i se isi talaʻiga mulimuli i se isi perfeta a le aʻua mulimuli mai iā te ia e iai la le manatu o le alii o le atua na aumaia i latou a faapea la ua amaia le atua tagata ia iā te ia e iai lana moral obligation e tatalo ai o ia mo le manuia o tagata ia atonu e mafai ona faatufugaina faapea ia i tatou uma e maise lava i lenei vaitau afe mafe ia podcast i le lalolagi lenei a o lenei a ua sala tonu le la o lau faafofoga i lenei podcast o loo tuuina atu i lenei fale faasalalau ona fesili lo lea a le tagata ona fesili lo lea o le tagata pele aumaia e le atua tagata ia mo ia ma o le tali lenā na aumaia le atua na fidifidia le atua i latou mo le podcast lenei ia ona famailo leo le alii lou tamai you know how e tasi aʻu ma oe gaga ma lou agaga you know how e manatu aʻu i lou finagalo ma faapenā foʻi ona fiusuaʻi o tamanatu o loo tatalo lenā mo matou ma latou ia latou iloa aʻu e pe ona ou iloa oe ia latou iloa foʻi oe e pei ona e iloa i latou e pe o le tatalo lenā lelii e iai taimi e fai atu sautala e faauma e lauō sou manatu e isi taimi e fai atu sou manatu e faauma mai e leisi e fapenā le uiga i lo le lei lava e lelii e tatau ona amo e ia le sa tauro suffering is part of the game plan
ia ele avesea ia lona nau ina ia aua le afaina o ia le ie a failava i sisi awala e whaolaina ai tangata a failava i isi mea e mawhai o na manuia ai tangata ese mai nei lo le mele ia le i o la tarsanga i e whaial na awan i whaial meo te manatu ai ia whaial lawa lau fina ngalo so ese le mana ia ma le mawalunga o le whaamoe o le li i mōna tangata. Molo se lau, molo sifurua le na tutoe e sifuru tasi ma le sifurua le na piki muli whatasi e ma le tele o whawhine na iai ma te maiti. Ese le mawalunga o le whaamoe o le li i mo i lātou, o le al whaamoe o le li. Ina ia i loa i lātou le atua. Pei o nei loa e ia o lona tamaa. Pe o nei loa e ia o le tua. Ia na whai atu la ia o le li, o toe le li i le nati mo tangata ia, whamai ia le li. Tamana o lava ia i loa i lātou leo le whaavavau. Ia maua i lātou leo le whaavavau. Ia maua i lātou le ola lea e puna pea, lava pea e lunga i le ola e whaavavau. Ina ia aua e ne o lātou toe fie inu. Ia mali lie lo lātou ngā lala. Lo lātou palewhengai ma le tua. Wa mena le wo o i le li. Mena le wo o i le li o Yesu. O lona vāvāla lata malonta ma. O le miliu ufatasi o la maoli. O le fina ngalo ina ele ali. O le manatu o lonta ma. O se mea upito sili le nā o na sili ate ia. Ma te talo nā le li ia maua e tangata ia muli. Whapei o na tasi i tā ua. Ia whape la. Ia whape o na tasi i la tau ma. Whaupoe ono o whaali atu lo swafa i tangata na e fōa i mai i a te au ai le lalolangi. Sa whai i la tau mou. O e fōa ina mai fōa i la tau i a te au. Wa la tau tau sia fōa i lau o fionga. Lo mamanu ai le fui upule le tau o le ustai. Tau o le ustai. Tatu tanoina fo il vai aso o mai. Ese ale tau o le ustai. O le nei o tatu i loa o mea uma na e fo ina mai i a te au. Mai i a te oe lava ia. Upu fo ina e tu mai i a te au. O tu ina atu i a te ilatou. O latou talia fo ima o latou i loa. E moni ua o sauma ia te oe. O te tonu fo i lātou ua e awina mai au. O te talo mo i lātou. O te le talo mo le lalangi au i lātou ne e fo ina mai ia te au. A wā o tangata lava i lātou. O ia tangi a ile fina ngalo le li i mo tangata. Ma o te natu fo i o se amatanga le leilea mo so fina ngalo mo is tangata. O le alena. Ia maua i lātou le tua. Ia i loa i lātou le me fo i fua le tua. Ia maua fo i lātou leo le whaavavau. Ia ni whamai le li, o leo le whaavavau fo i le nei. O loutou i loa le tua moni. Ia malena a wina mai le tua. Le whaatali i tātou se ia oti o na maua leo le whaavavau. Ai mawhai lava na ia i tātou leo le whaavavau. Ina ua tātou i loa le tua moni. Ia ma tātou talitonu i lena i awina mai. Ia o le tatalo nā le li. O whaitou ngalon tolu nā. Ia o na whaila ia o le tātou lui. O le ase mea te tau na whai i tātou i le lava yaso. Whawhewhea o na tātou ave ina nei tala o le tātou whatuatuanga, ma tala o le tātou kanona, o na tātou ofuina le pe o na tātou la eini la e fō. Ia ma tātou atua i le lorangi na ia mōli mawina le lofo le tua. Ia ma whalau te le ina fō i alo na finangalo. So e pe o le mele nana na talu ai le tātou session talu ai. Ia o le soruru lalna, o le solua the day before, na tupu e le whawhitauli lea, ia George Floyd. Le tama lea sa
well, na umalona ola i Minneapolis ina ua lelelei ona handle ina e leo. O se me pitusili leo na ona whaingata. Mea nā leo lo o mū ai ia le tunu ule nei, le tu ma le tu. O lo telefo i na lilifa i ai manatu o tangata. Mea te le lopo le ase fina ngalo fo i o tangata. Mea al nei o wiloa e se o le fasiotina e le isi tangata o le tangata. Mea nā o wiloa. Na tātou wane lava le tātou kanona i le tala i akaino ma apelu o na tātou wiloa i lava le tau fisilia. O le teimi lava e umai le olo o le tangata. Ia, o le teimi na o se ai tātou. So o le mea lea na tupu ia George Floyd. O le mea le tatau na tupu. Ia le ngata fo lea George Floyd. Ia. O le telefo i tangata. So, mwhaiona amata mai nā, ia on tātou whaonga ina la i o tala o tātou whatutuanga e tamu whai e whanofo file mūai. Ia vevesi o lo i e nei. Whabefo i laile mwhaiona whanofo file mū, ia langa ni manatu e whalau te le ina ile fina ngalo le tua ia ai ma fina ngalo o tangata. Wa o leo ua maliu le tangata. O leo ua tō le manaba. Leo ua whaina na iona ainga. Le teine sa la whai mea whadasi. O le manofo. So le mea na leo ua tupu nei le data point. Ia lea vese ai le se lau ma le se lau o isi fo itala e whabea. Whabea lo na winga. So o le mea na sa whai malui o tātou le vai aso o mawai. Io le po i lava e. Po i lava e whai pe o whai atu il pola sa nana na luta i nā i la Matu City. Ia whapena fo i la i le pola songofua, ana pō, i isi tua le tunu. E le onofo le lei lava ia le manatu lea pe whape whea. O na whai pēa lava pēa e tangata. O lo i positions māwalulunga. Pe whape whea o na whai i lātou le mesa se e au noa ma le whaasala ina o i lātou. Pe o fasili o pitu sili na o na tele. How can they commit a crime without impunity? How can they commit something and not pay for it? How can they sin and not pay? Ia, a matai nai talanoanga o wae e le isa talisao. Pe o le whai atu e le isa ideal tangata le meolo iai. A most temi ava no e whaasoa ai. Ia e le ona ia maua nisi. E ina ia whalau tele ina ma ia vaa tele le fina ngalo le tua i lofo i lava tangata whaasoa. Ia o le mena le ui e nei tātou whatalofa atu ia Siriana mai le vasa ma tautia. Ia mai lātou fo lo mwhaiona maua mai tātou po kalama i le nei. Vai aso o lo tu sa o tu tātou whale whasalau i Long Beach, California, i le vale le imal si ufonga le tāu fo Radio Samoa. Ia o la tātou le tātou pese le vai fo e ia o na whaileo tātou po kalama mo le nei vai aso.
le vai aso la le nei, o le tatu tusi whaitau o le ngā luenga mta upo e lua whau momoe o lusfutasi. Ngā luenga e lua, tasi lusfutasi. O le nganga pa ia o fo ina mai, to tele o li liu ai i le tua. Ia o le asfanau le nei o le kalesia, o le aso pentekoso, o le aso le nei atoa ia i le se furu aso talu o na fioa ele lii. Po o le 5 se furu aso talu o na tu mai le lii nei le tunga maumale oti. So o le aso sala o mawae malvai aso le nei, o lo whamna tuina i le kalesia kirisiano i le rangi au le pentekoso. O le tausaminga lea ma le whaelonga ina lea o le fio mai o le nganga pa ia i se awala whapitoa. Nei loa e la tau alo yafi i lungo le uru o le tangata ma le tangata. Wa mata foi ona tau tatala i ngangana ese. Atu ufo i se situ wa mata ona malama i tala o lo o whaia i singa ngana. Pese i wangi le nganga pa ia ma ua tele ni tangata. Ua ofo ina atu lo lato wola ma le soifua i le ngā luenga le nganga pa ia. O le whalau tele ina o le fina ngalo o le atua. O le whatupuina o le lelei ma le alofa i le lalolangi. O le toe tau mawhai e whaafo i le tangata i etena. I le manuia ma le file mo le tua pei o na whaia i le lalolangi le amatanga. E pei o le vaiaso la le nei o le Pentekoso. Nā olo o tātou mawhawhau ai. O na whaafose i mai lea o le taalili mai le langi. Pei se i o le matangi uangi te le mai. Ua tumu umai le fale sa lātou no nofo ai. Ua ilofo i lātou o laulau whaiva pei se i o le afi. Ua vai ina. Ua nofo i o lātou lunga te ito tasi. E pei o le manatu kanona le pei fu ona ta ua i sessions hua mawai. There's a glimmer of the divinity in each and every one of us. E pese i o lo iai se vai ina o le nganga o le tua i lunga i ate o tau. Ma i tātou. Ma i lātou te ito tasi. So se tangata lava o lo o ola ma soifua. So se tangata o lo mana vaina le o koseni i ona ponga isu maola. O lo o iailo na avanoa e a ngai ai e ia le mea alofa lea le atua na umai le tangata. O le nganga pa ia e pese i o se lo yafi. A o wa onga le kalesia o la onga lea le felela e katoliko i atu u vita. E rana lai e patele. Me ia la le manatu e whapea le manatu o te le lope se manatu whakatoliko e pese ero na manatu Catholic le na e tofu ale tamititi malana angelu. E tofu ale tamititi malana angelu o le angelu na te vaaia o ia na te puipuia malave ina o ia me whalave tup whafosei. Na o wola i foala o mafo whapena. Until wa matafo ona i loa ele e pese i ele na o le tasi le angelu. Ia e pe e lua angelu o lo whaila taloanga i lunga o tau au. Al me lau whamtala ina il tala nā o ne whapena le wa inga sa wa ina e tangata i le Pentekoso mua. Ua vai ina le nganga e pese i o ni laulau whaiva afi. Ua nofo i lunga o tangata te ito tasi. Whatutumu fo i lato umai le nganga pa ia. Tau tala i ngana ese pe ona fo ina mai le nganga o le nganga ia te lato. So ole Pentekoso le mo na ole me o mana tuaina. O mana tuaina le tusi o tuspa ia peina tau whatau aina ai le senga ngana, le olo papelu lea. Pese i o le olo papelu i nā tātou te mana tuaina
na avea ai le mea lenei o le ese o ngangana e pese i o se mea leanga. Ina ua manatu le tangata na te whaua se olo ia tū i le lalangi ai o olo na tumua i le langi. Ina ua manatu le tangata e mawhai e ia o na ae mana i loa i le fia ato toa le atua. O i nāna wha ese i le tunga ngana le lalangi. Iona ta apero leo le tangata wo ese mai nai Mesopotamia. Ia woa tangata i e whai alatou, wha mapopo tangata e tutusa alatou ngana. O i nā pese i na ta ape i tangata i le lalangi. Ia o i nā pe i i loa i le toa sāo le tua. Ina ua manatu tasi. Ia tangata, ina ua tasi lo alatou ngana. Ina ua tasi lo alatou manatu. Metaphorically, this is one of those problematic issues. When we have groupthink, when we have many people thinking along the same lines, that's problematic. O nena na tupu i le olo i papelu. O na ua natutasi tangata. Ua le ia se whaasala ese. Ua le ia se isi e iso na manatu e ese atu nei lo le manatu tele, le manatu tasi. Atonu e le leile manatu tasi mo ainga tau amatamata, ainga laiti. Ai amata lo lava o na te tele. E whimna mia lava ia le ese o tangata. Tatou va ainei i le mele feusua i ai ia tangata e ainga. O na tatou i lola i e tutupu mai ia wha mai le maalofia pe a tupu me whapena. So le silina me tupu pe a mawhau tasi tangata. Mawhau anganai ala iona tatou wa ifo ia le fawina o tatou ainga marolosi. Ia e whau whapena, e whau le fiusua ina ese o tangata. Le mixing o le DNA. E o mai fo ilai langa ngana. So, o le vai aso lale nei e pese i ua complete ai i ngana ese. Pese i ua ato toa ai o na whataua ina le lei ma le manaia o le ese o ngana. Ia atasi lalo o le fuafuatanga le nganga pa ia. E pe o le mea nā le na tupu le aso Pentekoso mua. Mai o se lu i fo i mo i tātou. Wae e lava le manatu o tātou ai se isi e sala ese so na manatu. O na whapela ia o lau o whatau matatao mai. O lau o mana o e whaleanga i nei. O lau o sala ese lo na manatu. Ia o na tātou upu ia la i o tangata ese o lātou manatu mo tātou manatu. A le mea o tātou i loa le aso Pentekoso. E pese i sa le tāua mea nā i le ngā luenga le nganga pa ia. Sa le tāua le ese o ngangana. Sa le tāua le ese o manatu. Sa le tāua le te leo le o oina. Le ale mea sa tāua le fina ngalo le tua. Sa tāua le visiona le tua mō lato fo i tupulanga. Ia, o wa aia tu nei la ia tangata. O peni tangata o na nā tangata ia. Tangata ia o rufia i le nganga. Le tangata ia o ia i o lato runga alo yafi. Laulo whaiva. O na whamaile o tangata. Se peia o na nā tangata ia. I think they're on drugs. Ia o na mawale pe te ruolo na leo. Malosi lo na loto o na whaiatu lea. Ele o na nā tangata ia, tanga i foi. Le whato atale iwa i le tai au. A le mea walai o na whapea ina tangata ia. O na wā fio ifo le nganga pa ia i lunga i ate i te ilato. O le mefo le ua tau mōli mawina. Ua tau nu uai upol perfeta o ioelu. Whamai e ele teimi o te fio i foa i lunga i au ona. Tāne ma o ona whawhine. O na perofeta i leo i lato i loo whina ngalo.
So pe o le vaenga na o le tusi aluenga e lua. Na si ia e Peteru ia le tusi le na e Ioelu le vaenga na iloa e Ioelu i le aso le li. Le aso e whaato to ina ili fina ngalo le tua i le lalurangi e pe o na whaato to ina le langi. In the last days it'll be, God declares that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even upon my slaves, both men and women, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. E pe lava le manatu o lo o tatele pea, e ia le tangata o lo ia le ki ma le tatala. Lo ia le expert e pei o naia na upu lua tu whaatasi i se awala mātanga o fie, e matala i se nono tanga o lo i le tangata ma le tangata. It's the expert model. Ia le au tato wo i le vai taule nei, a whapea lava e sau telefoni tai, e ia te oe lava le malosi, whao ngā ina i le computer lo e wherua i malau telefoni. E sili atu nei lo le computer le sa avea le Apollo sfudasi, i runga le masina. Pe o le mena le wo o ne ia i le malosi o me whenga luenga i o iei nei. So, po o whea lava e te iai, e mawhai lava e oe o na perafetane. E tusama le fesoswani a le nganga o le tua i ate oe. So, fe mai la pete ro, le mele o tupu nei le Pentekoso. E tusama le mele na valo i e yoelu. O le fio mai o le nganga pa i o le tua. O na perafeta i ala i o tangata. I o le tangata matua. Taulele ana te loa ia whaalinga. Whaimiti au tauto e ina. O le mafuanga e alai ona whaimiti to e ina. Ona ele se mea nā to e ina e whai. O le to e ina a wha maoni o ia ilana me te tau na whai. Ele to e whai se miti. Le o le te pena o lana ato i le te mea luai. Ele o to e whai e ia se miti, the dream. Se miti whai, le miti e se mea ele i o. O le mena e pe e whaasao na whai e to e ina. Mel perfetto Ioelu, o le te mea fio mai ai le nganga o le tua. Io oha i au tauto i ina e whai miti. Pai o tauto i ina o le a nanau i latou i mea nao tamiti talavou e nanau i ai. Ia whamai e loa fo i au tautau le a whaalinga. O whaalinga ua nao ni mea i loa e tu uo ni nu. Nao ni mea i loa e tangata ua te lelo latou experience. Ua loa le whataita ina o latou manatu. Whaalinga e mai tangata mātutua. A whamai o elu ao i le aso le li. Ao i nā fio mai le nganga pa i o le tua. Yo o lava le tamtiti lele sfuru fitu tausanga, sfuru ono tausanga. Ma maola na vaai. E loa e ia whaalinga. So e pe o le winga le nā o le aso le li. Ia le ngata nā, a whamai ia. Le perfetto i elu, o ai le polonga lele. Le tangata le tau a loa i le vaai a tangata le polonga le tāvine. Le furu ulo le whaiata tau wheau. Le pisa lavalana tau tua. O ai le tangata nā. E whaali ia le tua, ma whaasoa ia le tua lo nā nganga. O na whamaila o Peteru, le Pentekoso leo o tātou wo ia, le mea leo o tō mata i tuina ma mōli mauina. O le whaato o tō ina lea. O le whaalinga ma le perfetanga al perfetto Ioelu. Ia o le si lave o le si tosi o le perfetto Ioelu. E le tau whaatonu ina e le si tangata ma whai atu brother. O le mele tau na whai o mele le te tau na e whai. Le le to ya o ina le si uso. E sa leanga la oi loa e le me tau na whai. Mai e lo manatu o le o amata na to e la langa le Pentekoso i tātou fo i vai tau. Me se tātou e tali tonu i le tua. Tātou i tali tonu ma whatu tua i a Yesu Keriso. Leanga o le taimi muli na tupu e se me whapea. O
le 5 se lau tausaga taluai e le taimi o le Reformation taimi nana a matai ona vavae ese le kalesia protestano mai le kalesia muamua ma ina foʻi la ona sui ai le technology na tulaʻi mai le printing press na tulaʻi mai ai ia le ability e tusi o le tusi paia e lo latou lava gagana ina ua mafailo lava la ona faamalamalama e taʻitaʻi o le kalesia le tusi paia ma le finagalo le atua i lo latou lava gagana ia ona amata lola i ona tutupu lotu nei ma le mela ua ni tatou le malosi o le iPhone ma le smartphone ua mafai lava i le tagata ona fai ona ia perfetaga na pe saʻo la pe sese pe talafeagai ma le finagalo i le atua ia o le mena ia e le atua lana faamasinoga ia o le mea lava ua mafai ona fai nei ia ua mafai iā le tagata ona perfeta ane e pei ona tatou maua mai le uluaʻi Pentekoso so o le tatou faitauga muamua lenā a tātu tatou pese lea i ona faauau atu lea o lesi tatou faitauga so e pei esi na tamaʻitosi lea na tulaʻi mai le sa
tosi leo le ngangana. So they're speaking in languages versus speaking in tongues. And there seemed to be a slight distinction between different languages and different tongues. Although in the Samoan translation, there is none. O le ngangana ai o le ngangana. Apese ia se le tosi le pe ese mai nei lo le ngangana. O mol mawina foi lava o lotu matapua I e kalesia Pentekoso. E tau tala I tangata I ngangana. Ele o se ngangana ese, a o le ngangana ese. Ele se ngangana whare le peita te masani e o le tate loa le ese senga o le ngangana Britania, ma le ngangana Samoa, le ngangana Tokelau. Ele o le ese senga le na, a o se ngangana e pe ele o I loa e le tangata. Ele o mawhaiona malama lama I tangata. E pe o le tosi le na tula I mai le sa. Ia mana ia foi. Mana ia foi ia nai lave na manai tosi na nei elo manatu e sua ai ia la tato wo I le tua. Ia le ta fatasi ai ia so tato manatu. Ia lave ina mai e foi I tato ma le tausi fatupu o manatu. Aina ua si mai e se tasi o mato o Bible Mates talavou le tosi le na. Ia ona o do manatu lea ma o whapea ia lea o mawatu. Lea o mawatu o le isi le nā mea alofa na ave I tangata. I le aso Pentekoso mua. Ua le ngata ese ai ngangana. Ua malama lama tangata I ngangana ese. Ua ofo I lava I ngangana e le o mawhaio na malama lama ngangana ina tangata. Ia ua ofo I ai le tosi tangata I na aso. It's almost like saying there's things that you know, there's things that you don't know, and then there are things that you don't know that you don't know. And if you work on those three pillars, if you will, you'll discover that that's a very stable stool to mount any ideas on. So e pe o le tosi le na maua le sa e wingala I ngangana ese. Mai e whapele winga o le fionga le tu. E te tawana ola le fionga le tu a whapea. E te tawana teimi umalava e te whaitawina ai se parkalafa, se pericope. Awane e whaitawina e pe o se masani. Pe o se whangongo e masani o na e whaalongo ai. Ai e whaitawina ma lo mautinoa. E mawhai o na whaali fau mai le tua ia te oe. Wa atu ufo ia I le sayanisi o le sisio mangale I tatou. A e mana vaina te tonu le okisene. O le upu moni lava e le o le okisene lea na e mana vaina mua. Lea e te mana vaina I le taimi nei. Le ia sui mai pe lava I le taimi ma le taimi. Oxygen particles o lo e mana vaina I le ola. Al me alna tasi. O le ola. O le ola. Pe o le nganga le na o le tua o lo ia I tatou. O lo tu fatasia e lo na mātai sau. Fatasia ma le esenga o ke sene ia tatou te mana vaina I le ola. So, o wha umi la le metaphor le na, o na le mena sa tu lai mai le Bible study le so sa. E le ngata e inga ngana ese, e le ngata e malama lama tangata o loo ngana ina le fionga le tua inga ngana ese. E o lava inga ngana tatou te le malama lama iai. Ia ua iai pe lava le fina ngalo le tua ina ngana. Ia, ona whailola I o le fesidi o le ala le mena tupu I le urua I Pentekoso. O le mea o tupu ina ua uma le whaalinga leo le nganga pa ia I lolo whaivafi, tau tatala inga ngana ese. Ona malosi ai leo tangata. Ona maua ai le au so o le toa. E o atuai matalai le finangalo le tua. O atuai mawhau e kalesia. Recruit ti a kono la tu te whaia ngā ruenga. Ona maua ai le au so o mai la tau na iai le amatanga. Le malosi e ta lai e le tala le a mata Yerusalema Judea Samaria.
ia se ia o lava i lau ele o lo tātou tunu i Samoa. So o le mea lena tupu pe a o Sofia o ele nganga pa ia, pe a miliu lou mauli male finangalo le tua e ala i le nganga pa ia. Te iau e malosi. O lau masani o lau sene i le sosa pena o se furu tā la e te iau o i se sia sosa wha mai se o le alu se furu lau sene. O lau taulanga masani na whaina o le se furu pasene, se furu pasene, se furu pasene, se furu pasene. E te iau e langona le fatasi mai le nganga pa ia o na whemailea ia si ia le se furu rua pasene i le ne masina. Lau stimulus check lea le mafo fawina. Ia lea ofa me ia la ave ia le afa. Ma le tua mala na ngaluenga. Ia ele ngata whalai le tua mala na ngaluenga. Le tele o iswala pulputonga o lo tu fatasia ona o le manuia lau tele o le tangata. Tu bebe ia tangata ia tātou kirisiano whengo fia tātou. O leva o fata ila tātou fatutuanga. O nai atheist. Nai agnostics. O nai tangata ia le iso lato fatutua, nai tangata papalangi e ola to tashi. Whalango lango lawa i lona malosi e toso ai ana bootstraps. Pei o nai tangata nā, o le maua le kalesia, pa ia tolo apatu ia isi whalapa patonga. So, o le mea nā na tupu i tangata ia, ona o le anganga pa ia le Pentekoso mua. Maila i te mwhawha na tupu i o tātou Roosevelt Dasi Centenali. E le mamao tele. E le mamao tele le nganga pa ia mai tātou. Ata lava i le melanala o whai ele. Ele le Snapchat. Le ale isi social media le. Ia Instagram. O le mela o whai nei le Instagram. Ai whalongo longo mai le vanga i mana tue whai atu i evita. Mela o whai nei le Instagram. Le o monetize la tō ma tauia le tauti ngā o i la tō o whai le content. Mo i la tō e masani fo i simeti ngā i le oro le pokalama. O no le mele o le lau atu tātou content. Ia e tele i tupe le vanga i o Facebook. O Instagram. O mela le o whai nei le Instagram. A whapea o oe o le meta o le influencer. A whapea o oe to te le tangata muli lau channel. A whapea i eise whaenga fo o le scope le o maua e isi tangata e maua na o e lava. Ia e mawhai ona me li mai lau siaki. So o leo te o la omiti e ele te me maua e se siaki al si ufonga o le dial fo mai le Instagram. Ia mai a mark fo i malalato Facebook crowd. Ina ia se tutongi le pide le wila. E vai lea, idi lea e pili mai lava i lea vaiaso ma le vaiaso. Tauna tutongi le pili o le ili. Ia o TV fo i manei me whainga ruenga o lo whatufunga ina ili tātou malai. Ia tawana ni nai se leni e so swani ai. So o le mea lau o wha umi ai. O ne whapenale winga o le nganga pa ia. E mawhai lava o na ave le nganga pa ia se tali wha maoni, se tangi wha maoni o loo ia te oe. E te tangi atuai i le atua, ma le atu lau, ma e o no fuai. O na tali mai leo le atua i lau tausanga. Le o tali le isi tausanga le sa whai ma me atu ngalu ai le au ona. Masina o mawai. Ia mo te manatu la whaateleina pe lava o na tali mai le tua. O sa idi pe fo i la tau o loo mamanuina nei malai. Ia pole a mo i lava fina ngalo le tua. O le si meleu te whaatelitali a i vita. Le waia ina o tupe. Te mantu ina le na whaila tātou competition i malo i le tangata mai Australia e po New Zealand. Ia ona tau mawhaila i e waia le tupe. Ia ese whingata. Ele ngata e whingata. Ia e e tangata middleman, la maula lato tipi. So by the time e lato ele luas food ta la, a converti ta la New Zealand. Ia watili ana maua lalo. So a whapela e eise whatufunganga
e whaaititi ai le leiloa ma le tingaina ma le atu ngalu o le tātou atunuu ia mai tātou vo i le lorangi nei o le nā te tauna le lifa i se whaatufunga. To have the ability to be able to wire funds electronically without much friction, without much fees taken out of it, is something that we ought to look at. That ought to be someone's prayer as we begin to manifest peace in the world, manifest abundance in the world, manifest God's will for God's people in the world. Ia o nai miti nā mawhanaunau le wauna. Ia nā ona tu watu I nā mō la tātou mawhutanga. O lisi la tusi na whaita wina. O le nu mela e sfuru tasi, o pelu sfuru whai, le tolu sfuru. E whapea le tala. Ai ua vai mose. O na manatu la ia fili ia ni tangata whamoemoina se fitu sefulu. Lātou te soani ia te le whamasino ina o le nu. Ia ona fili la ia o tangata fitu sefulu, ona whaiatu la ia o mose. Ia o mai se whaisa tātou tala. Ia atonu na o mai se o mainga mōmua, to e talo atu luna lua, o mai le to te le, ia pe ia la tangata ia to lua, o Eldad and Medad. E pese I o tro ina ia to lua e pese I ele I manatu I le sipili lea na manatu ai mose, I le amatanga, ma le whawina o le nuu e whaongaina I le fitu sefuru lea tangata filifilia. So, wala awala e o mai e whaile tala. Ia pese I e se ale wala au o le nganga o le tua. O le mea la sa tupu sa nonofo ai I la ue lo la whale ma whaiela la tala. Ia ona whaiatu leo o Iosua atali o nunu. Mose e tama ia e pe e whatu ese mai a tātou. Le o whaiatu e mai I e whaile mo e tasi I le whale. Whita whai e ala e whamai la tau le ai o le whaile la mei o. Le ala mea tauna whai e tauna whaasala tama nā. Tauna whaise tala I o ina ia I loa ai I la tau o oele I eile nganga o le tu. Pena ai o manatu. O le anga e alo loto I tama ia ona o le ustai mai I la utala le whaiatu. Ia. A whapea o le mele nā ia. Ia whatalitali I le tuopole alo na finangalo. O le vave. Ia o le lusfut whae le tolus furu e peolo I ele tala le nā. A pe o le anganga lava. O le ona le tua o Mose. E mo I lava e tu I lalo e ia le whata manu ma le whata itai ma watu le tula fono. Ai ana I tangata o lo o sila fia le finangalo le tua ese mai nei lo le nā. A watu pele sa o le tonga e whaia il me mana nao iai. O popole fu tatou. Pa wale me o le tau iai o le mele le whai I mele whai I. O le nganga nao le tua. E o lava I tangata e whatu ese. I se mea o loo whai. E o lava I le au manatu sala ese. I se manatu o tasi e tatou. Whai mai mo se ma whai lava o nei e le nganga o le tua I le to lua le na. O mantua ina il whata oto le li I na whai I o na so o matangata na lato iai. Malo le tua e pe o le tangata o lulu le seito le lei lo na whanua. O momoe o na sau leo le ita mai I atea o lulu le titania. O le taini e tutupu ai ma whaile se selenga o na vai atu leo au na ale matai. O le ngata ina tutongo mai le seito au o tutongo mai fo I ma le titania. O na whai atu leo au na ile matai. Lea li ie te whina ngalo e amatou te o e vele ese le titania. A whamaile matai lea I aua. Tupu lua pea I latou.
Ai o mai te me fail selenga. Ia ona sele la ia. Na tuula ia o seito I fale seito. Ia fusi le titania ma lafo I le afia susunu ai. So o le mea o mantuaina ai le tala na ona e whapeaina le finangalo le tua ma lona nganga pa ia. Te lei na whaaseseina tangata. Pe a whapea ua matala lau tele whapea le nganga o le tua. Te lei na whaaseina tangata pe a whapea ua tanga loa loa. Mea sa whaasasa. Na manatu ai lea o ia ua. O ia te irfina ngalo le tua. Ia a whamai mose le ai ele whapeina o na whaingofia irfina ngalo le tua. O ia ua na o se au ona, na o na tu I lalo ia se whatamanu ma sina whaasino ala e muli e tangata. Ia a whapea fo e muli li to tele a le ai nisi. Ia sele lava le tangata le mea ua na luluina. So le sina whaitaunga o le vai aso nei. Ia a o le sila whaitaunga muli. O le Ioane le luas fulu. Faupas fulu iwa luas futolu. Ioane luas fulu faupas fulu iwa luas futolu. Nalo ia ile inati le nana to ele li. Mo le au kersiano ma lau fatu tua uma. Sfulu iwa le luas futolu. Wo ila fiafio le na aso le rua I aso leo le vai sapati. Puntia whaitoto o le meana poto aile au soo ono le fefe ia iutaia. Mali watu Yesu o tuitutonu o fetala atu lea o ia ia te ilato. Ia o tō manuia. Ui fetala atu le mea o na faali atu le ia te ilato o na 5 malona I tu. O na oli ai lea o le au soo ina o lato vaai atu I leli. To fai atu lea o ia te ilato ia o tō manuia. Whape ona awina mai a ule tama. Whape fo ona o awina atu o tō. Ui fetala atu le mea o na manava atu lea o ia te ilato o whape atu. Ia o tō talia le nganga pa ia. Ia ona otolole le ile inati o te manatu o se inati le leile mo I tato uma. Mai underscore ai fo ile malosi ma le pawa lo ia I tato. Mai fau pelus futolu I lato uma lava tau te whaamangalo ina ai a lato sala. E whaamangalo ina ia ia I lato. O I lato uma lava tau te tuupe ia ai a lato sala. E tuupe lava ia. It's a powerful o le mena a wae o le pumoni lava. E le ia ma se ola umi le lalolangi le nei. E au noa ma le anga ina nisi. E mawhai fo ina amata ina ua toru whao tau sanga. Au e tau mawhai atu whaatasi na ia o mapu le malata alo. Ia o mai nisi ngā oia o mapu, ave o mapu, tūlea o mapu. Ia whai lema mea e anga sala ai I lato ia te oe. Ma e te tausia ai pēa le nei anga sala. Whai maila le li o anga sala umalava tau te whaamangaloa. O anga sala na e whaamangaloina. O anga sala fo I tau te le whaamangaloina. Ia o anga sala na e le whaamangaloina. Wito se mea mana ia tele. Wae a umila ona e ola ma e soifua le larangi le nei. A tonu ai a mata ona e le whaamangalo. Ona e whapela e le ai. O le mele leilea o te whaia. Ai a umiro lava maloa loa nai taimi ona e loa leo le upumoni le nei. O le ola le whamangalo. O peise I o le tangata le nā ona ina se vai o ona. Ai mana o ina ia whaina ai le tangata o lo oita ai. Tangata nanga le anga ina o ia. So ona te taurolea ona whaangalo nā mea. Ona te taurolea ona lilifa lau ta pena I le whaamangalo umalawa o tangata. Whaamangalo tangata e o le tamititinana ngau ia o mapu o ele
la talo. Ia se ia o lava I anga sala a le situpulanga. Na whai mai. Ai ate oele nganga o le tua. Ai ate oele nganga pa ia lea na moli mawina le Pentekoso momua. O na mawhai le oe o na whai o le mena. O le toi seitia oe anga sala tuai. Ia o tafata. O na e mautinolo le taun wha mangalo o nisi. Ia. La tatu tatu pesele lilingi mailo mana. Is that the one? Ia. Pesa mana o le na muli mana o mai ia tu fine. Ia leo la tatu. Ila uva ai I o fofonga Fatali le fatu o viinga Ele mawhai e upu o na whamatala o ulangona Mo oe Yesu Pia ai fia I nulo wanganga E ai sena te whamali eina Tatala o matalo wanganga Yo iloa, o Yesu. Yo iloa, wana oe. Bilingi mai lo umana, faatumui na le meane, faamanui ai matone, tala le langi moa unei. Bilingi mai lo mana tafele mai lea ole ola tafe mai lo uolanga nganga pa ia e mana o mia ilingi mai lo mana taula ila uva ai I o fofonga patali le fatu o vinga Ele mawhai e upu o na whamatala o ulangona Mo oe Yesu Ia ai fia I nula wanganga Me ai sena te whamali eina Tatala o matalo wanganga Yo iloa Oe Yesu Yo iloa, wana oe Bilingi mai lo mana Faatumui na le meane Faamanui ai matone Tala le langi moa unei Bilingi mai lo mana Tafele vai lea ole ola Tafe mai lo uolanga Apa ia e mana o mia Bilingi mai lo mana Bilingi mai lo mana Bilingi mai lo mana Bilingi mai lo mana Pa ia Bilingi mai lo mana Bilingi mai lo mana Bilingi mai lo mana Bilingi mai lo mana Ia male tusi muli la mol vai aso nei. O le mua kornito mta upo sfulua. Fo upo fai o sfutolu. E winga i le nganga pa ia lea.
e matalasi me alofa e tasi lava le nganga ia. Matalasi fo I favor e tasi lava le li ia. Matalasi fo I mea mamana e tasi lava le tua. O le na te matuanga lua I mea uma I tangata uma lava. Fo ina te tasi I tangata le faalinga o le nganga e aonga ai. Wa o fo ina mai le tasi le upu o le poto e le nganga. E le tasi le upu o le malamalama e tusa ma le nganga e tasi. E le tasi le whaatuatua e le nganga e tasi. E le tasi o mea alofa e whamaloloa I mai e le nganga e tasi. E le tasi na te whaia vāvenga. E le tasi o le perfeta. E le tasi o suenga o nganga. E le tasi ngangana ese ese. E le tasi o le whamatalanga o ngangana. Matuanga lue fo ina mea uma e lea lava nganga e tasi. Lo o tufa I tangata ia te tasi malana mea. Pe o na fina ngalo I ai o ia. Wa pe o le tino ua tasi ia. Tu tino e tele. A o I tu tino uma e uina tele. O le tino e tasi lava ia. E whapea lava ke riso. Wa fo o le nganga e to tasi na baptiso I nai tato uma e le tino e tasi. Po I utaia, po e leni. Po polonga, po saoloto. Ma ua whai unumia I tato uma I le nganga e to tasi. So e pei o le metaphor lea e whaonga e paulo le tino. E ui lava ina ese a tato mea lofa. Ese a tato tofi. Ese a tato whatufunganga. Ia e tasi lava le nganga. E tasi lava le nganga lea olo fusia o mai tato e tasi. So, a whapela ai se manatu tulimanu ka nona e mawhaiona tato maua mai nei whaitaunga. Ia, e pulea tangata po wheo i eilana savalinga e peo nai vai veinga nei lea ute mai te watu. E te tau lava o na sa ili le tangata I le tua pole alo ni finangalo. Whawhiwhea lao na sa ili le tangata I le tua. Well, tilo. Va ai, songi, mai tau. Yeah. Au ngā whaitau tusi. Yes, idi I le tua. Toi mana tua I a tala o tatou whatu tuanga. Ia se I o le mea pito sili o na lata I a te oe. O le ola. O le soifua ma le ola o le tangata. Le mea le nā te iai. Mea le nā to tō ai oe le tua lau ngā luenga o lo whai asta I tasi. O atofi o lo wala uina o ngā lue ai. E o lawe sina mea whatau wa ai pei o le tu ainga ta vale o lo e whealua I ai. Po o le awala fo I te alu ai I lau ngā luenga I le aso ma le aso. Ia, le nei vai taimi ua tele ina le whewa I tangata ua whaanga ia Zoom meetings, po le go-to meetings e mitai foi. Iona e tangaila ia I au tafa po o paleni lo space, po le leile na fōlo e no foi. O whawhewheo na nape o vai. Nai mea laiti whapena awa o le mea la e te mata I tuina ai le ti ngā. E peo ina e te tawana le lifa I ai sau tilo. O ina e te iloa ai le nganga o le tua. O ina e te I ite ai po le ase wala au o le tua. Ia te oe. O se mea o lo atu ngalu ai oe. E peo ina e amatai ona e iloa. Physically for mentally, spiritually. I vasolo o te aina o aia tu le mesa tupu ia George Floyd. O inau te mana tua inai le tele male anonoa I o tangata uli foi. Na o mai wha tangata o taua. Na o mai wha pango tā mai Afrika. E merchants ma entrepreneurs o le tunu nei.
Mai o le whāselau tausanga ia sa whau ele malo Amerika. Ia na whau I pātua o tangata ia. Tua ao le tamalea. Ia na tangi la I o loto. Ma o whapea. Po whea ea o iai o ele li ie. Po whea ea o iai lo fina ngalo. Ia na so mai la ia a mai le history whaselau tausanga taruai so mai le mena tupu le vai aso o mawai. So mai le mea o lo tupu I lo usi o manga foi. Ia o na tatou ilo aile le tele ma le nonoa I o le tatou ngaluenga tau na whai. Le sururu e whaila matou food bank wa o mai ne la masalo pe mawale sfuru lima po lu sfuru na matou volunteers. Ia o na ufatula I na ua tau mai ia truck sa o mai ia leuta. Ia la fel tatou tatalo. Ia na whaila e o nai upu e pea na umasani ai. O na o apala ia le ta ele lo mauli se I mai e se nati mo. O tangata ia ese. To itiana I Samoa na iai ato tele tangata mai le nuu. O na o whaiatu lea. A whapea tasi se mea te aluma o ile aso le nei. Ia e aluma le nei mautinoa ma le upumoni. O lo o iei le leanga ia te oe. O lo o miliu u whatasi le o lo o leanga. Ma le nganga o le tua I tutonu ia te oe. A whapea iei se I nati e tō mō la tatou o whainga aluenga I le aso le nei. Ia e whea lua I le rangi le nei ma lo mautinoa. O lo o ia te oe le o lo leanga. Le nganga o le o lo leanga. I told them that there is malevolence in the world, that there's so many things going on, including the assassination, the killing of an innocent man, George Floyd. But instead of looking outside for evil and malevolence, recognize it first in you. Right? And then I lifted up a few examples. You know, if you look around your life, you have been wronged. You have been maligned by people as you were coming up, maybe when you were 4 years old and someone stole your marbles. And you hung on to that memory. It has caused resentment in you. And you carry that with you. And when events like this happen out in the national scene, you want to help out. You want to eliminate the evil. You want to heal the divide. You want to eliminate malevolence. But here's the good news. Right? Here's the good news. There's malevolence in you. And the really good news is you can change that. You can't do anything about the evil outside. And the malevolence outside experienced in other people, manifested in what's happening in our country. But you can do something about the malevolence in you. And you've been wronged, you've been maligned. People have not treated you well. You don't have to go very far. Your family has abandoned you. People that you love and trust have turned their backs on you, and that's cause for retaliation, cause for anger, cause for bitterness. So there's malevolence in you. And the good news is you can do something about that malevolence. You can say to yourself, I forgive everyone who has wronged me. And then I forgive myself for allowing that malignant to carry on. And then from here on in, I'm going to fix myself. And hopefully, because I'm a node, that everyone that touches my life will be so informed. Ia, na whai atu la I o lo tala nā o te wai atu ia.
te le lope mau e tangata lau fulasanga. Ia tonu e fo inisi e le tali tonu e ia se ivo ia la do from pastor say speak for yourself. Na fa maoni ale inei now. Ami o tua ama fa na o le tua. But I don't think so. And I think o le sila me te le na fa sei na tatou. Ia me se tatou o lo sao. Whinga tātele ai tātou ona tali o tātou se. Or at least I ite atonu ele mwhai ona ato tōna malamalama uma tātou se mata upu. Pule alapa se mata upu. Ia ole mea lana tauna iai. So umalo whaile mātou tatalo, tūwhaloa mātou mea ai. Tele o mea aina tutoe. Whai atu ia. O mai e utale van lea ma ta valei ona tufala I tangata. Tufai tangata o tō ainga, o tō tua oi. Lea ngai tō e tupu fo ile mea vai aso lea. Tō tutu fo inisi loli vai aso lea. So, lua konito ta upe lua fa upe sufulu. O le ua o tō whamangalo atu iai se mea wa ufo I lea. O wā a whai ua o whamangalo atu se mea o le ua o whamangalo atu iai ua o whaia. Lea ona o tō I luma o Keriso. Kupus fultasi ina nei ole ngia I tātou e satani. Awa tātou te le. Wa tātou te le va lea I ana tonga fiti. Ia ole comment lea tole a foa tua sivi tali timu. Ia lua kolnito mta upue lua. Fe upue sifulu. Lua kolnito mta upue lua fe upue sifulu. O le ua o tau whamangalo atu iai se mea. O a ufo I lea. O a whai o whamangalo atu se mea. O le ua o whamangalo atu iai o whaia lea ona o tau I lumo Keriso. Nana I ole ngia I tātou e satani. A wā tātou te le vale I ana tonga fiti. O le ulutala o le mta upule o le lofa te le paulo I ate I latou. Ma le tangata na pa uu. O le lua kolnito. Ia mana ia fo ia le whaasoa ato le foa. E whapele le winga o le e peo na whai atu. O le fionga le atua o le fionga ola. Ia mai e tala whea ngai fo I lava malmeolo I e tātou. So o o whatalofa mai fo I ia spicy water to moe ale. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. Yeah. Bita. Si tama lista tatu pese na tatu pese le vai tatu fo in fa wa le tatu to no anga lisi tu. Ole atua, ole anganga lava ia. O e tapua I ate ia. E ta tau o na tapua I atu ai. I le anganga ma le whanaoni. Si o mi o le fata e ta pena e o le taulanga ma tona o ni au auna e mana o mi ai o lo man ta ina le ni sauninga a o sisi o ma tolima
Talaina Malu ele sami Via oe Enu taitasi Le si moangana leo te whaalongo te le il te mile nei o le Black Lives Matter. Pese i na amata mai lava i Missouri i le tanoanga msalopo ua whaalima nei te usanga taluai. Ina ua tangata valeina ia tangata uli foi. E leo mai o te manatuaina le vai taimile na unai peise i sa vala au mai e le ngata o le community e whape foi i lato sa whaimuteitai o le stete. I whaife au e o atu. E o atu e pupulu le misa, pupulu le esenga i le vao leo matangata lanu, ma se i whaise upu file mu i tangata. Ia e pese i e lua alai tu ai ngā whaife au tangata te itai o e Galesia ma le ngata fwoi lai Kersiano a sa i fwoi imams mai le tapo i ngā Muslim. Ia ma to tele fwoi la vais tangata whatutuanga ese na iai. Ma pese i lua i tu e ngā tangata te itai na tūlai mai le nā to tele o tangata whatutua na iai. O le tu e ngā whaiwhi au mōmua, o le profeta, o le te prophets of the resistance. E pei o whaiwhi au ia o loo tau mawhai esa ili po whea o iai le whinangalo le atua. Nai whaiwhi au ia o loo tilo i le whatama ia o le ola o le tangata Michael Brown i ma le community fo i nai Missouri. Kalesia malotu e to tele a tangata uli, tangata lanu. O lo fesiri la whaiwhi au nā po whea o iai le whinangalo le tua. O na whinangalo leo i la to e line up as prophets of the resistance. Wha leo i la do leo le langona o tangata nei wa whaina. Ia malitu ai ngā whaiwhi auro no lua, o chaplains to the empire. E pe o i la to wia o loo vala au ia file mu me uma. O wane i o ia le vā, tatou whalongo tasi pe o tatou te itai. O pule uma mai le tua, tangata ia wa pule, leo lo wa utu ia le whinangalo le tua o le mea lea. Whao uma tatou ile, mele tau mawhai atu ai ia nuu stete, le tu nuu, whalongo i te itai. A wao i la tau e ala mai ai ia le whinangalo le tua. So e pei o i tu ainga perofeta la na e lua, it's either you're a prophet of the resistance or you're a chaplain to the empire. Ia na mata mai ala ia o na mata i tu, o te mantoina nai whaiwhi au na mata organize whatasi na o i nai i Missouri. Whamaila latu tala ina Wasawa Valley ma tamaiti nei. They were mostly young people. Awa tau te launga mai ai mātou. Se wanganau e sa vali o se vai. Ma e loa le mawhatianga leo o whengai mai mātou. Ona e mawhailo leo ne launga mai. Kasua le toi whiwhalongo mātou i launga. O wheu talinga o tamaiti. Ia tamaiti e sarale ato se tōs furu te le ai tau le ama. A pe o le mori maulea i lato na iai ma ua na nofo nei nai whaiwhi au nei ma na o soani i tamaiti.
Ia pangalea o le mawhaiona ofi atu sa lato upu. Ia ona oro le sa vavali whaatasi ma tala vau ia na lato I loa la ia o le isi mea. E winga le tunu ule nei ma lo lato winga whailonga lanu. E le maua TV, e le maua le mainstream media. E whato a maua lava ina ua e sa vali whaatasi ma tangata. Ngolo popo ngatia. Ia no tu lei mai e ala ia. O ta tele ia telefoni. O mwhai ona le lilo se mea whai e tangata. Le ngata fo na au whaatupe ia telefoni e feo ai. Ia me puata feo ai ma leo leo. Pero si na me leo tupu I nei. So ele mawhai lava la ona alofia. Ile matou a police department I nei. Masalo pe iwa se lau lata ile afe lau whai o officers. Ia masalo pe ono se lau I fafo le field. Fitu se lau le field. Le tofu ala tau ma le me puata. So o le mea la ua tupu e peisa I ua iai le mea lea. E pe o lava ai mai tangata. Wa o le sinama fuanga ala I ona ulava vale tamaiti. Ona ele o manatu lato o mata mai tangata. Me whanau lava vale fo I leo. Ona iro lato manatu ele o mata mai tangata. Ia leo o tofu umatangata ma telefoni ma ua po e fo iata ma ua tu ilunga le social media. Ia leo ua matao na sui le ititi ia le environment si umanga. Olo o iai ia matou I nei. Me lau wha umi ele tala o inana tu lai mai ele Black Lives Matter. So watu fo ila ia chaplains to the empire. Ma whamaila latou tala. Oh, all lives matter. Sila fia uma le tua me uma me taua ia hola uma. I whamai ia prophets to the resistance. Le ai a le taua mua. Tangata uli le tinga ina nei. Le mawhatia nei melo tupu. Then le taua fo isi ola. A le taua mua ia le ola uli. Le ola lanu. Then le mawhai ona taua isi ola. Le mea le na whamai e taua uma ola. E pei o le metotia le na whaangase ai ia le resistance. O lato upu ia lua e peisa I e tau whaatau wa aina ai le mawhatianga o tangata lanu, tangata uli. Ia me se lava la Michael Brown masio na ainga. E pe lato na ia fito I tonu e mo I lava o te le mea. Ia e peisa ia tangata a le whaatau aina mua e tato. Ia e le sao ngā ole. Whaatau aina uma. O te mantoina o tuputupua e sio mātou ainga foi. O te wa ailava I maliu. Ona o mori mawina leo o tele o la ainga poto. O tangata o tele I masani ai. Uo mai. Uo mai. Ia na wa aiala I al whingo sauninga. O upu. O la tala. Tusi whaitau. E pe e ta e alunga lava la lato alu. Atonu e ona e le lato tele o iloa le tangata le umaliu. E le lata mai ia I lato le tangata lea o ato e sea le ola. Ona pei ala ia o maliu nei e pisi I leise winga. Fato a mata lava ona lata mai tutonu. Ona uo esel to tele ma ua o I le panga no o taimi. O ina amata ona moi le whanoa noa. O taimi o ta pena le whalave lave o lo tali a inga. Lo o mai tangata whato a wa aiale ia mai ala tu si I po ame o mai. Ele fau, ele se me mo ili mele na. Ia me se la mosta mi titi whaela le sfuru lima. Lua se furu on tau sanga le ato stol sfuru le malama ato toi le tato culture. Now, e mawhai ona tipi lesi tu, po lesi tu, mwhai ona whapea, oi, te mānei le tato culture. Mānei le o maito o tele o tangata. Oi mawhai ona whapea, oi sole, wai nei tangata sole, whata o wai ale iai, ale o mai. Ia, na whapela, ia, e se mōli mau e whai mai, ale o ni mōli mau tuai, o ni mōli mau o le whetaui.
E whapena le mea leo lo o tupu nei i the Black Lives Matter movement. E leo mawhai e tangata o na toshi ni nii ina ia whataua mua le black. O na whataua ai leo all lives matter. Whataua mua le particularity a o le whataua ina le universal. Whataua mua le mea moni. Le mea lata. Ia, nei lo le puni loa. Whataua mua le puni matatongo. Ina whato atala ai le itu. So pe o le tūleile nā le ua ye nei. Black lives have to matter before all lives can matter. Because black is where the problem is. If you have a special needs child, if you just tabulate the amount of time and resources that you expend on the special needs child, and you'll discover that most of your resources are eaten up by a special needs child. And I think God works that way. I think God is on the side of the oppressed. And our entire narrative, the Exodus story, the ma'ana tu'lafo ina tufunga whaifale, all those stories have this recurring theme, that God is on the side of the oppressed. And let me give you a hint. We are all oppressed at one level or another. And sometimes we do it to ourselves. Sometimes we allow others to do it to us. But we have agency. We have tātou le free will, le mawhailawa I tātou. Na whau se lumanai. E le whawai le lumanai, I le tuanai. A whawai lunga o le wala awa le tua I tātou tangata ngalulue. So, whatawa mo le Black Lives. Whatawa mo le Samoan life mo tātou ia la talata I Samoa. Nā o tāua ina. A tāua lo ina. Ia ona whalau te lero le itua. Le mwhai ona tātou wō I o ma whate le tua tātou te le iloa. Ia mo na tātou whataua ina mo tātou ainga. Malo tātou uso. Tua whawhine. Lo mafuta ia I le aso ma le aso. So, le Black Lives Matter now, le si mea, le white privilege. Le wa matau na, o na manino le tosi o le white privilege. So the white privilege not necessarily a color line thing. O te nofo mo mafofo I a tātou Samoa. Mo tutuilaia manua masalo po ua 10% o le population tangata Filipino. So a tātou wa aila ia I le I a tātou ia Samoa e pese I o nai e privilege tātou pe a compare I nai Filipino nai nā. So o le white privilege la mo nai motu ana o tātou tuila manua. O le whaai tete o le whaai tete o tātou matangata. Nai to e titulu la tō whaita wa whaai. Ta wan tātou tuuawa noa I ai ma tātou tau mawhai e malama ina I o lātou tūlanga. Whaifesili, whaisetala. O wa melale o lo tupu I la tunu ule nei. Taluai ona na settle mo mua tangata Europa. O le pese I lo lātou manatu. Na o tangata papae lawa e ono le tunu ule nei. Ia tātou wa aia I o le awa matana tip. O le awa matana to tele tangata e le papae le mai Europa. E mai isi tunu ule o lo o whato aina ma whana naua lātou whanau I nei. So o le alala a mata o na tip. E whero manatu e whapena whele me mawhai ona tupu I tutuila ma manua. Ia atonu whoi malo tutu tasio Samoa. Ai le ave se lava le reality le ale reality e iai le vaenga o le society e pe dominate lato ye isi tangata in our case o tātou Samoa ma
Filipino. O uola fo I romato ainga ia ua pe na whapeona ona o mawhauwhau I tangata mai upolu. Ewa u whaalongoina fo I mōli maua si utama e pe na whapena manatu o tangata tutuila ia I lato mai manua. Au fo mai fo I elo lato o mai e tutuila. So pe na privilege ia tangata tutuila. Ia e less than privilege ia I lato mai manua. Ia na whapeina fo I la ia o le nā mai ia tātou I tutuila. Ia na ia tātou usoma au ainga mai upolu masawai. So a tātou waine fo I la I le pale whenga ato toso ai tua whai alelele la tātou pā ona tātou I loa la ia. O tātou waia I nei e leiso tātou leo I la tunu uneo Amerika. Ngai to e titi tātou ua tele ina tala ese foi o le ese meta o se Samoa I nei I Amerika. So o le mea na tau ai a tātou mai o le a tau e tātou mo se teimi ui lava. Se vanga nā lava na instances e tūlai mai e o tātou tangata a le o le NFL, le wrestling, o le movie. Ia atonu e foi nisi whatufunganga whentūlai mai o tātou tangata. Theology fe lolo e tātou. A le winga lo tala, e le mawhai lava na alofia le white privilege, or anything privilege, or dominant versus non-dominant, le mwhana alofia. E peise I e li lifa le fina ngalo le tua. I le tau mawhai e ngalo lue fatasi. Tau mawhai I e whesoasoani tangata malolosi, I tangata vai. I e whaalongo tangata tama vale I tamata mamai. E pe whapenale whainga o whetali e ingo me ia. Ina I mawhai e tātou o na whau se nuu fau o le tua. Sa idi e whina ngalo le tua le larangi e pe on tātou iai. Yeah, that's white privilege. Ia male manatu muli la. Violence is wrong. I think o telefo e tātou sessions I masina o tunai. Pisi olo ia yale winga lea o le tua ma olo atangia fo ila tātou kanona ma tātou tusi whaitau e li lifa lava le fina ngalo le tua I le file mo. E li lifa le fina ngalo le tua I le manuia. Just pick any story. A tamu ma eva. Kaino ma apelu. Pero kaino ma apelu na matai lava ona selected tangata le violence. Whamaila ia le tua ia kaino. O wheo ia loso. So o le mea momoa lawa e tau tātou I loa. O le mea nā tau whea tātou. O le whetau sia I o le istangata I le istangata. Whesidi po o a mai oe. Whesi I telefoni pe whaile emaili whaile text o a mai o tō. Ia lo whātu. Muli ato lo whaanga ia. Pai mala whai. O le mea nā tau whea tātou. Ina o whasioti la kainolo na uso a pelu whamaile li I o wheo I lo uso. Ia whamaile I o kaino. Oi, o ue au te. Se stangata e vaia lo uso. Whamaile le li I oe. Mena tanu whai oe. Vai lo uso le titi. O lai fon mātou ainga, o mātou tū la fono le nei, whamaile o tamā. O le tangata matua e alofa I le tangata le titi. Al tangata le titi e ustai I le tangata matua. So pe ona ian tū la fono nā na whau el mātou ainga. So e fo istemi e le whaalongo e le tangata le titi I le tangata matua. Ia tauna ini ana mafu anga le lei. E fo istemi e le alofa I le tangata matua le tangata le titi. E fo I mafu anga le lei. A pese I o nai tū la fono tosi papata ai e a mata ai. Alofa le tangata matua le tangata le titi. Al tangata le titi o le whaalongo mo stai le tangata matua. So o le sila lea kanona tū la fono mua. E le angal whesio tangata. Ina o whesio tangata ia kaino, I amatanga o inana amatai ona, let's say, whao pu e le tua malalola I tangata na tupunga mai a kaino. So, tanga walama wa ailo si umanga, aluanga I tua maybe la ingolo tama, pe ala tufu I tua atu la ingolo tama alo tama,
ona e loa ile o le mafuanga e alai ona e violent ona sa whapena fo ona e maua mai o matua matua o matua mautua a se tu lo e ale fina ngalo al na le tua a whapela e nisi o lo sai tia pe lava e le mataua ma le ita ma le violence yeah you have an option em foi ona sui em foi ona e whape ia si tomo whai ia le melea o lewa ona o wita ma o mataua ma o whastangata e leisa o me mawai e si tomo whai ia tausi le file mo si tomo whai ia watu i la o whanau le mea o tele i maua mai ia o matua a o le tausi o le file mo wa le mele na hands down non-negotiable fa ia perfecta o le whengenga tua ia le teimi fa ia le fina ngalo le tua ia ona sasa rola ia o tau tau e whai mapolo teo vine me umana e whai tau a o tau o mele teimi e le tue whao ngai nai whai e tau ala whao ngai whatutupu ai whatoanga me tuto yeah a fast forward like 21st century melo tato ye ele ase budget e silly on te le budget ale le tunu une tu sama le military budget me taua te le tangata o lo benefiti ai tu pe alui me tauna me na taua ia na fese taua ile tu pulanga me le tu pulanga nei fa nga me taua but we have another option we have another option tona whaonga ia le budget le nai whalau tele ina le fina ngalo le tue le lorangi le nei so soani tangata matitiva tausi wha leo tatu tangata matutua whaise vaccine o le COVID-19 ia matutongi nai tangata ia tama vale so e pei o nai tosi nai tolu e watu i nai e whala talata ilo fina ngalo o whea lava o iai oe ia e te talo i ao ngāfu ili teimi tātou te mafutai i nei ia whaima me whalau te lei nai le fina ngalo le tua ilo sui fua ma leola ia whatalo whatu ia Perenise Taito ia whatalo whatu fo ia tapunu uanga vale ia ma lato fo ilo whafongfong mai mamoa mai tātou pokalama i neva yaso la tātou is it the news? Se tato ni lese news. Ia, la tato whasalaunga ia tutongi e tato pili. Ia, ona wha umatu leo tato tanuanga e lesi tu. Okay. Sam. Ia. E ke loa oi. I. E mana ia po i le vaenga leo tautua le arupio. E keilera e vaenga ia. Oi, sole. O asa whanau, o whai puiponga, ia o vaenga o mawhapena. Oi. E whai umala vai lato. E o iei le latu tautua. Ia mena e mana ia fo le tautua le vaenga le. E iai fo ila ma le pua vela e te whaatonu e fo ina le kamahora saistu. Oi, sole. E te wawe whaatonu iai ma wana au e numera le iai. Ia e whaina latu tapena na umar vanga na. Uina e whaatonu nei. O areo lātou e whaavela le pua alato oi piki mai. Io e nā le pauar me te whai o le wara au iai whaatonu. Ia matau ila so te mana uni ai. Whetau i la, o lana o lesa whono mato ai, e fia whaifo ni sua tai. Ia, whai uma, e le mauara i si vaenga noni i e tonga. Nā o le pua avela lapa. Vaenga o le saistu, e lo tamate tele fo i. Mana, nei ala. E mau elani pepa keke fo i e whao ngā i nei. Maua uma lapa. Ai matau lia fo o le teimini o le coronavirus. Ia, ua tele i na ngau whakafude. Ai le unia te toe rotu lesi teimi ua toe. Toe maua fo. Ia, maua tanga leisa.
Mau malapa me whapena. Ma nei ala. Nona winga la waru lai o. La vala aula i. E se telefoni vala aua. Io nai e telefoni. Ia. E te vala au i e telefoni nai ma whaai loa i ai. O le telefoni le sa e au maia. O le lima ono lua whawhitu tasi wavaru wadu. Ia ngā. Numerona. Le au Rippers Junior Market le latou au nanga e whaamari e nai o lo finangalo i le pua avela o le size 2 vala au nei i a Rupen. Lima ono lua whawhitu tasi iwa valu le address po le tuatusi o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California iwa o valu o lima. El Rupios Junior Market i Long Beach. Sons Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhisotai nei e te wani nau, lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Whawhisotai nei a whape o ia se whiriwhiringa te tonu o se umusanga o se whale. Airinga te lea, whai poiponga, o aso whanau, maso tā ua i te tonu a inga. Wala au nei a e te wani i le lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Emaili lima starprosounds@gmail.com. O le nei awa unanga e whaafiafia whaamari ni ai uro loso iso se whaafiafianga e tusai i lo finangalo. Wala au nei e tuani i le lima ono lua tolu walu tasi o lua. E tuani no Sons Protection. Ia pe o le sa nei vita le ato fo ia le kalesia matou I lotu I le filsa. We're opening back up I le sa nei le safa mantungo uni. Ia mau te manatu o lo amata fo un te tala whapeina ia le economy nei le ngate filsi le ulu, I fale o tiulu, fale einga, ia whapenafuila ia kalapu ma kalesia. Ia pese I pawala le swinga e nai guidelines e nai tima inga fo I mai le Department of Health I nei le City of Long Beach o matou iai e pese I malupupu ai le ola o le tangata fate te inga o le social distancing tauna o le pipi I le stangata pe manava fo I le stangata le ea mai le stangata merono lu o le face mask e taua le fai o le face mask pa alu te tapuai le ngata fo le na alo fo tuina tangata avela to personalized sanitizers ia me fala I fapepe ia siama le tu fai ona face le fatalo fa pe hak fo I mai sia me fapena o le si guideline o te mantuina o lo fo tuina le Department of Health fa pe ngase se pe se fever ia ona no fola ia fale o le latu le lotu. So nei mea uma e fou uma I tangata mai atonu fo I e langa ini langona fou ni manatu fou la foa I ni manatu tuai ni nganga tuai ni mea fo I tuai o le o toi fitau I le taimi nei ia ma le a toso loa I fo I ia tapo inga I la ule mai tau wa no fo mo vai se tatou I tu ainga foi yo le order of worship ale mai a fe va sela todos fulu no wa tu missionale I titiana I swinga ia a tonu o vai temi foi le o tawen fa o fale ni swinga fo ia wa lava le pale fenga o le tangata malona atua I se awala ma faiona fa longo atu o feta lai mai le tua ma ela ngona fo I lava I tino o mawalo malosi o mawalo toa
e te tūlai ai aso le vai aso, ma whailelei lau ngā ruenga, whailelei au sa ili ngā tusi, ia ma whailelei fo ia fulfulanga, ina ia o ngā tasi lo wola whale nganga ma lo wola whale tino, ina ia ato toa ia te o popo ngā le li, ina ia mauti noa ai, lo wha asoa wha tasi maia, i le mamalu ata li le te minei. Ia, tato prokalama na, te manatu le afa ngata i le tato fulasanga mal mafutanga, afa pefo i ese upu ua le tau tamali, ia fa mangalo mai le au auna. Le te mile nei, ia manuia tele fa sausaunga le tato watunu, iso se mea o lo nopia iai o tato tangata. O lo tau o ona o mispo wena tangaloa, mai o tō manuia.